Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Dr Joe Shirimani va vula leswaku ku na vanhu lava nga ku naveleni leswaku Limpopo poison yi tlhantlheka kumbexani yi fa. Hi fike hi vona Dr Joe Shirimani va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga fika va tsala leswi landzelaka. People are praying day and night for our separation. I wonder why. Nice song. Se hi marito lamawani dokodela Joe Shirimani va ringeta ku kombisa leswaku ku na vanhu lava va nga ku swi naveleni kumbexana ku swi tsakela ku vona Limpopo poison yi tlhantlhekile. Naswona swi tikomba nga ku na nghoma leyi nga ta va yi ri kona ka album ya Benny Mayengani The President leyi nga ta va yi karhi yi khumba sweswo. Endzhaku ka loko Benny Mayengani The President va ta va avelana na hina ka xiyenge xa mabulu xa Facebook xithombe xa rikamba ra album ya vona lembe ra 2025 hi vone na dokodela Joe Shirimani na vona va posta rikamba leriyani hi tlhela hi vona na Rhangani the producer na vona va posta. Sweswo swi hi kombisa leswaku ri vuxaka bya ha ri kona kumbexani bya ha tiyini exikarhi ka vakulukumba lavawani. Leswi swi nga hi byelaka leswaku swi nga endleka va vi na xiave ka album leyi nga ta huma ya Benny Mayengani The President. Kasi ku na manginingini kumbexani mahungundlela lava ya vulaka leswaku Rhangani the producer va le ku tirheni ka album naswona album leyiwani yi biwa hi xitayile xa xigaza xa ma-2K laha ku vulaka leswaku ri Benny Mayengani The President a va kona ka album leyi nga ku tirhiweni Rhangani the producer. Hi ta tsundzuka leswaku Rhangani the producer ku na risimu ra xigaza xa ma-2K laha va nga fika va feature Sign Free. Risimu leriwani ra ha ku huma hi khale ngopfu leri nga thyiwa leswaku ri navela. Se ku kombisiwa leswaku Rhangani the producer album ya vona lembe ra 2025 yi biwa hi xitayile xa xigaza xa ma-2K. Kambe mhaka leyi nga ku beni ka bembele kumbexani ku ba huwa hileswaku Benny Mayengani The President a va hoxangi xandla eka album leyi nga ta huma ya Rhangani the producer. Se hikokwalaho ka sweswo ku hleketeleriwa leswaku Limpopo poison a ya ha ri na vudyelwana bya kahle. Xana n'wina mi ri yini hi mhaka leyiwani ke? Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.